Ka Society for Urban and Rural Empowerment Show, ringkat ke Jinga Trailang ke Northeast Slow Food Agro Biodiversity Society NESFAS, kala pelong ya ke cluster sharing workshop berhisngi hamadan tempang kelab Yau Musyang haka Henry Trik Undi Ubanai. Dr. H.H. Moorman Secretary Jongka Show, haka jingkren matpang ulaong kani ke project kadai ke balai kerting ka Empowering Indigenous Community through Agroecology Learning Circle ALC for Resilient, Integrated and Innovative Rural Resources Management. Kajing temu kalong ban pinko bor yai kiriulum ki badai ki try jakatrai mulok lingba kerensan Agroecology Learning Circle banyo ya kameram au kabasongsngan kabakentup lang ya baro bat kabayale banwa di kilat thamai na kabenta kabha kamyat khnang ba kalawei kanlong kabapahu hakalyang jong kabam kadi. Kini ki jingbam tenrai lene kini ki wild edibles kiba chan nonggendong ki bamba andre endangi wandi ki sejuai dan ki perlopong ayu ni imbam kumno ni inset kumno ni andre ke jing sisa kalong ba chan nonggendong hi hakatu kapor kami mariang ka jerap kekersan iki te dena kata kadau ba kini ke projek kawan agar pemberkat jong ke NESFAS ba kebangiong ke empowering farmer by building indigenous farming systems kai kebangi dewan smutu golong bangi kum ke jepen riu niladon lapa kata ke farming systems ke jongi niladon ke very rich farming system. In fact lada pipat ya ke culture jongi ka culture jengi kaya ya kat bat ker komret ke jengi ngenai teng arteli kinuksa baro kijing shat niam apo jantia nomor ke area study jonga kelom tanga jantia na study ke culture te ki connect bat ki festival ke bedding klam ke connect bat rice pinamla ban peniklat ya kebedi kelam bat kerep kau bat kerep keba jawar jentia jengi stay menchua nidon gong ngikot ke long hai kata ke long hai kedai jinglanium kebang ile abang irep yau krai abang irep yau krai andre songsi mentan ma bang irep krai syu kene ke long hai kelak long kata gadai ar andre kedai ke wena ke jing le jengi brio haba kirep yo kurai kumjuru haga culture jengi kamta mangni po jentia haga por thong haga por ot ngidon kata bangi khot mo ke chunong na thrai itip kai chunong sebhai ki khot ka bahara namakla sebhai ribah district state kecunong kedai menta agapor ketika yombet ke yomot naman ngia bolka te ngia la jerap ngia aisis ngi kan ngi ban jerap ya ki pramarjan bat kumne ngia agliang ya kasngi menta ngan la hejeng jongkong lasan de kedai ke porot hejeng jonga konginwan ban jerap man gamnon kam ban siu ledon kam tang ban ai gabam ban pibiang ya gabam kedi kini ki cultural attributes lene ki aspect ki ba ladon lapa haga jebin riu ki jengi ki ba penisno jengi bat ke tingrep ki jengi tineman kata haga ni ka project ki jengi ke ba ni trelang bat ke NESFAS ke bangi pendenkam dengan ke bangi khot ka agroecological learning circle aga agroecology te jadi kebekongsan hi kedai ba ni pet ya ke strength ke baladon lepa kai ke strength ke baladon lepa tumbala la itu menni dai nong lam khama ha ke bedai bat ke kendau ha ke bedai bat ki pest management nomor kidon ki indigenous knowledge hangto kidon ki indigenous knowledge ki ba ki ladon lepa hangto bat kit se share bat piminta hang ni kita ki experiment nomor sa ka wi ngi nagnes fast ngi ong ba kini indigenous knowledge ni haban le experiment ban iba kijia shisha tenmar kata ngi pendon kambia ki pharmacy lengba ni ke project
le ya kita ki ya kita ki eksperimen ki Kakong Divi Lingdo Additional Deputy Commissioner West Jaintia Hills District kabalongkum kakong san hakajingkran kalayaro ikinongrep ki balawan ban ai jingkran halor ki jingpusyang experiment jongki kiba kilale haki kiper ki pra jongki kalapen pauru kajingkemen ban ui ba kinongrep kenthe ki balawan syakhamat ban shimbenta hakabale ya ki jingpusyang bat kumjuru ban yang haki rinsan ban kren halor kajingsyam jongki kum kinongrep kajing batai jong pi ha karukom ka ba pi kumno pi pentrekam ya kini ki jing start jong pi ka ba pi yo te na po kunta ki indigenous mo knowledge ka ba kiyong kata ka jing start ka ba wan na lade klemdon ba hikai ka jing sngol thu ka jing tip ka ba wan na pi hi nga sngol kum ban ai da ka award shisha ki ki ba thamai Lama menda ke perthai hoi ni lai tip lut ni osngau ba organic ba kia kran organic kani organic katai bon ki ni osngau tie kata kan ke jing trei jong pi ke jing batai jong pi menta ngasngau kumba kan ya rap chibon ba ban penyo yang ni kata ka bam ka ba khoi ka bam ka ban tei ka met jongi menta ki im ka no ke jing bon ki jing pang jet jing pang ngim tip shu nong ka day na ka lem nong day na ka bam ngim nang shu ban batai nakadaw iyo ka bakat ni man ka tliw ye ni yo sngaw itang jing pang ki ba per ki jing pang ki ba sngaw triam tang ban to khanaro te kala day shisha kata ka por ka banginya mo kindit ban riyo ban ya chakmat ban pensyai ban tet sngaw to ki briyo bangi day ban wan pai sha kata ka rep ten rai karap kaba ngin pendon kam hi da ki ba ki don hangi hi ki ba khoi ki banum kta ai kata ka bornet haswa kanie layo ya ka jing sam ya ki jing persang ki ba ki agro ecology learning circle ba pher kin thop ka jing persang ban penyap yau khnyang babam yu ujhur kubi bala batai da ka darihun langstang na kasnang mukhap bat ka ibat ma shilla namu phlang kala batai ha ka bayadai bat ka experiment ka ba ki lale na ka benta ukubi Karumika pertu na kasnong so benting kabala batay syapang karep so plang bat kumjuru ke eksperimen bakrale ha kabarep ya umotor. Kiway pat kibala ay jingkren kilong US Lingdo na ka CLLMP West Jaintia Hills, US Rani District Horticulture Officer West Jaintia Hills, bat ikikintian ay kublay na ka ribat miki ringklem na kasnong madur.